Day tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya man ang nagita in order mo iti online, Melissa, bakit? For business purposes dagita lakay. Ay nawaw, agbay and sell kamot tayo? Saan? Anya nga ron? Uso ti eyelashes extension ita apanawan. Iso apadasik man met apagkwartaan. Anya na ita eyelashes extension na ya? Artificial ako rimatmat. No iso ti maawatam. Agpakabit da iti artificial ako rimatmat. Tapno pumuskol kan umatdug ti kurimatmat da. Amom nga ron, timang kape. Ay nawa, nalakalaan nga maadal day talakay. Adamot ti YouTube. Kita, tane, kurimatmat da ita. Amangan nagkamali kakitli, kat maapektaran ti matada. Nalakalaang dayta, ay nawaw. Awanon ti rumbang nga pagdanagam, lakay. Ne, adamat gaya man sideline mo ita, Mari Melissa. Ay, wan mare. Amangan ko nak, no kayat mo mat, agpa-extension, mare. Tapno pumuskol, kun umatidog mat takuri matmat mo. Karkaro a pumintas ka, no, atidog ti kuri matmat mo si ka. Sigurado ka ka di, Mare? Ay nawaw, sigurado daytan, mare. Ay napo, aglanglangan to ako rimatmat dagiti beauty queens no kwa. Manungay ti singir mo, Mare. Nalakalaang mare, 500 no cash. Awan nga ta ti side effect na? Saan nga ta maperde ti kurimatmat ko no bilang man ta agpa-extensyonak, Mare? Saan mare? Basta aramidom laang ti ibagakin ka. Sige, tapagpanunutak pa'y man, Mare. Ay nawaw! Apay apagpanunutang pa'y laang mare. Siyak mo ti mangikabit. Apay, awan pa nagtalak mo kanyak aya? Agsarming ka mare. Kitang tinangam. Bagbagay mo launay ti kasta ako rimatmat mo. Ay nawaw! Atidug kan na puskol ti kurimatmat ko, Mare. Saan nga ta nagalasakitaan, Mare? Bagbagay mo tupay mare. Kasla ko rimatmat dagiti beauty queens ko naklangaruden. Ay, agyaman naklaunay, Mare. Awan ti anyaman na mare. Aramidem laang dagiti imbagakin ka itaya. Tapno saan ang maperde, mare? Wen, Mare. Oh, adto'y ti bayad ko. Agpakada akmat langan, ta sigurado nga ur-urayan nak ni nanang. Ur-urayan na ti iyawid ko asidaan mi. Okay, mare. Agan anad ka. Inton maminsan tumanan. Nasalaw ko ni Mari Adela di tadala ni tayo. Nagatidog ti kurimatmat na si ka. Anya ti makunam lakay. Bagay na, san ka de? Nagatidog kan napuskol launay, bakit? Madlaw ng artificial ti kurimatmat ti kumarem. Ay, nawaw. Siyak tinangikabit iti eyelashes extension na. Angam kastapay laang mat ti ibagam. Di nakpay suportaan mat. Ibagbagak lang ti pudno, bakit? Ay, day takot ti kagurgurakin ka. Kontraam la aminen. Napuskol ka natidog nga road. Aglang-langamot nga anya ti kumarem. Ay, hanya pa'y kumangay tinamnamaikin ka. Feedback day jay, bakit? No awan tinasaya at nga ibagam aguli magkalaangan. Jack magustuhan ti kasta nga ugalyam, ha? Ada ako, nanang. Ay nawaw. Abay akas tatik ko rimat-mat mo nga'y anak kaw. Dahito'y ti kunada nga eyelash extension, nanang. Eyelash extension? Bagay ko kadibat lang, nanang. Huwag mo kidi bagbagay mo. Isunalaang ta, napuskol kan atidog launay may. Tinapatag kat bagay ko, nanang. Tapno sulit mo timbayad ko iti kumarik, ah? Ay no kasta, ti kumarem, tinangikabit iti dayta.
Wan nanang. Awan nga ta ti side effect na dayta anak ka. Basta surutak ka no tibilin ti kumarik nanang. Malala. Sige, panawan ka pa nga raw. Ta ilutok ti ginatang mo a karne. Tapno mangal daw tamutain anak ka. Ay, makaina na mo lang hinda tao. Makabannog mo't gayam no agsasaruno ti umay agpakabit iti artipisyal ako rimatmat. Atid dugmat ngamin ti pila itay. Ay, kunak tumot ngamin kin kalakay. Kita kat nakamanutan. Ay, dago sa makaurno nga no kastoy laang. Sigurado am laang, ahusto ti panangikabit mo, tapno maliklikan ti negatibo feedback baka. Ay, nawaw. Siyempre mo talagay. Amo, tiyara aramida. Palagi laang. Malala, alawinan. Agrupot kakit din. No, adapay ti papanamtan eh. Kaslag tudo manan. Mapan ko lang pakanan dagiti pato ta. Agawit akmat la adagos. Ala, agrubot ka nga rodan, tanay. Sana day ta pakibibiyang ang pailaang ti sideline ko mo. Nanang! Ay nawaw, anyat napasamakin ka na nakaw. Dagiti matak nanang. Nalabaga kan limtag mo't anak ka. Nasakit nga rod nanang. Ay, mga mono side effect daytan ti eyelash extension nga pakabit mo. Nas ka na makasaritak ni Mari Melissa. Ay, wan. Ag feedback ka kin kwa na. Tapno muna mo ta. Agpa-check up ka mo laang. Ta saan tayo asigurado no kamali ti panangikabit na. Iso akas ta tinapasamak iti matam. Uno, ada mo inaramat na a chemical nga allergic mo. Nanang, mapanak iti ayan daing ton madamdama. Una umpay ti agpa-check up. Tapno ammom ti ibagbagam iti kumarem, anak ko. Amangan mo't nga men, no di mo inaramid dagiti bilin ko ken ka. Iso akas ta tinapasamak, mare. Ti ko na tinagpa-check upak. Kamalitiin kastam anang ikabit, mare. Isumat lang ti kunada iti parlor anag saludsuda. Kasano kumakamali? No kamali o di limteg kan limabaga ko matimatam idiin kabit ko. Angam saan mat? Dua nga aldaw tinapalabas. Sa agreklamo ka, kasta. Sa anak nga imay tapno makiapakan ka, mare. Imayak tapno ammum tinapasamak. Tapno masulbar adagos. Kansanan ang mapadasan dagiti customer monto. Hay! Di mo pala idiritsumot. No kayat mo ti agparefan. Ado kayo mo't ang nagpakabit iti eyelash extension. Angam si kaman laang ti agreklamo? Ti kanyak laang. Adalam pa'y mata na saya at mare, sakbay amang ikabit ka. Tapno maliklikan ti kastoy apasamak. Kita ti bayad ti agas ko. No kwarta ti habol ko, diin pabayad ko kumaamin day takin ka. Ay, no awan ti nasaya at nga ibagam, agulimik kan. Pumanaw ka matlaang iti sangwanak. At dati umay agpakabit iti kurimatmat inton madamdama. Ang mga no iti kastangar aramidem kat madismayapay kitdi. Kumusta ati check up mo, Adela anak ko? Kamalila ang tinkas ti kumarik anang ikabit nanang. Iso alimtag dagiti mata. Adnya? Adamat kit din reseta da nga agas. Kinasaritak matlang ti kumarik. Impakamokan kwa na tinapasamak. Tapno saan ko man ang maulit. Nga madikat din ti tono ti boses na kabayatan ti panagsarita mi. Ay nawaw. Paikano nga ay. Aguli makakano nanang. Ay nawaw. Para mo't itinegosyo na dayta. No adda ti feedback. Uray negatibo pa'y dayta. Akseptaren na kuma. Pagadalan na. Tapno napimpintas ti serbisyo na. Ipagarup na pa ng dadail ter aramidak nanang. Kwarta lang ka no ti habol ko. Anya! Anya ginadamag ko? Limtag kan limabaga karo ti mata ni Kumarim Adela. Bakit? Ay nawaw. Sino mo't nga iti nakadamagam iti day talakay? Isuda adi ta tersena. Ay nakasta. Imarmarites nakgaya man day ta babae? Pudnok adi tinadamag ko? Wen. Imay idi na minsan. Ang masiguradok adi na inaramid ti bilin ko kenkwana. Isu alimteg dagiti matana.
Panang dadaal manan ti kastangar aramidin na day ta babae. Amangan mo't no da kamali ti prosesom. No at di nagreklamo kumaamin na customer kon. No siyak ti sika, kinasaritam kumaana saya at ti kumarem. Ay, kasano kuma? Kat naglawag apa nang dadaal mo ti kastangar aramidin na. Marmarites nakpay gayang? Ha? Di mandak to pwede ta babae? Di man damot asasawam dita. Tapna agsar din na. Siya, ti malugi no kasta ti aramid na. Di manda nakakanaw ti kumarem anak ko. Bayam tagdimanda nanang. Adda pa managnag ko nga adda ka mali iti proseso na. Iso akastoy tinapasamak kanya. Ay, na yan. Gapulaang iti artificial ako rimat-mat. Di na ngamin maklon nga adda ka mali na nanang. Ipilit na nga iso ti husto. Di na maawatan at i-feedback kat importante. Tapno na pimpintas ti serbisyo na. Iti anya kumaga po dadaulag ngay. Sanak mataman nagapala tao. Saan adakes ti agpapintas? Agam kamali at tao ti inasigam anak ko. No makita dagiti judgmental, ibagada manen ajak ngamin ammo ti makontento. Uray basol mo't ni Mari Melissa no apay akastoy tinapasama. Aramidum latanoan niya ti maiparbang. Tanay, delikado ti kasta anak ko. Kasanon, no naapektaran tamatam. Ketong palbiag adikan makakita. Kasano kalaangan anak ko. Mandam kanumot niya Adela ako marem, Melissa, anak, pudno ka day. Talaga nga, di mandak na dyan, babae tatang. Ay nabaw, anjat na pasama kaya? Siyak nga rin ti pagbabasulin na, no apay alimtag dagiti mata na. Apay matalimtay. Agasam, ipilit na akam mali ka no, ti panangikabit ko iti eyelash extension na. Iso akas jay, tinapasamak tatang. Amangan mo't no pudno, ti bagbagana, anak ko. Ay, imposible Iti amin ang nagpa-eyelash extension kanya. Isulaang mo tinagreklamo akas jay tatang. Nene, ako na ka. At sumungan. Bisitam samot na kita. Ay nawaw. Natiraramitin na kita at tao dito balay tatang. Robar ka at nakasaritam ida. Nangag ko na jay, anak. Drama dalaang dayta. Sigurado akwarta ti kayat da. Iso anagadto ti drama da. Saan laeng ati kumarim tinagreklamo? Adu dagayam. Talaga siguro nga nakamalay ti proseso manak ko. Ay natatang, kas na ko nakita yan, sigurado akwarta laang ti habol da kita. Kayat da siguro nga ikak-ida iti kwarta. Ay, unay kan anak. Imbes nga aksyon ko ma. Kastapay laeng ti ibagam. Madlawot nga min, tatang. Rupat kwarta na gita at tao. Bakit? Isardeng mo pala ang naita eyelash extension. Sayang mutlakay. Ay nabaw, ado nga rudan ti agreklamo. Kasano, nagsasarita da kita. Kat si kati may demanda. Ay awanan na. Kurang pa'y tanaurnong mo ang maibaya di timultam no bilang laan. Kat, anya nga ruti aramida. Sangwam lagi ti reklamo na. Solusyonan, tapno sana dumakkel ti isyo. Kat inton sumaruno, di kan aging e-ekspertaw. Ay, no siyak ti ayan ti kamali o di nagreklamo kumaamin na customer kon. Dum nagkakanyak bakit? Aksyonan nga umuna dagiti negatibo a feedback dagiti customer mo. Tapno saan na masayang ti bandog mo. Ken tapno mapapintas mo lang ti serbisyo. Baliwam no anya ti rumbang nga baliwam. Laglagi pa. Kurimat-mat dayt ha. Kasanon, no maapektaran ti mata da. Kat di dan makakita. Ay, delikado ka bakit? Nakasarita kong dagiti padak na biktima ni Mari Melissa nanang. Kate, anya nga rodon ti plano yaw anak ko. Yan tangay nagrigat akasarsarita day dya Melissa. Iso ti idimandami nanang. Tapno awanan ti mabiktima na. Ay, no agpatangkay, nasaysaya at akasta ti aramidin yaw. Amangando da kayo pa'y ti baliktadin na no agul-uli magkayo laang anak ko. Ay pudno launay nanang. Nagturad kit di dayjay
Naimbag man tay manugot da nga agdemanda. Tama kaunget ka nun ni kumarik, idi kinasarita da. Awan lang arudon ti permit na, kas jay pa'y ti panakisarita na kadagiti customer na. No amok lang nga kastoy ti mapasamak, kadagiti expert lata kumanti nang ipakabitak iti artificial ako rimatmat. Agalas 11 ni tirabi ngam di ka pa'y matnaturog bakit? Agsasango kayo kadagiti customer mo iti barangay Holinton Bigat. Saan ka ni? Uwan, kasano pa'y asangot ti amin, lakay. Basol mo mutlaeng no apay adimanon iti barangay da itang isyo. Nagrigat kan tumbot akasarsarita. Sana basta-basta tinapasamak kadagiti customer mo. Naimbag ko naman, tadi da nagbali na bulsak. Awang ganas tinagbambanugak numultaan daklakay. Kurang paikit di tinaurnong mo Laglagi pa, ngawan pa'y permit mo. Una yun ti kastoy mapaspasama. Intun sumaruno, aksiyonam dagiti reklamo, tapno masolusyonan na dagos. Di mon urayin adumakkel, tasikan tumot lang ti kamaten da. Ay nawaw. No adda negatibo a feedback daken ka, di mo baliwalaan. Aklunam tinagkurangam kat aksyonam adagos tapno saanan a dumaktolpay. Laglagi pam adagiti negatibo a feedback kat pagadalam, tapno mapasayaat mo ti serbisyong. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyang iti planom, ismay bakit? No mangrugi ka iti trabaho. Awanan ti mangibantay iti pwestong. Day tangarod ti parikot ko lakay. Sayang mat day jay no may sara. Sapay adupi man dagiti sukik. Anyang atano agkita kalangan iti tangdanam. Saan mo ta mabalinasak ti agbantay? Ta damat trabaho. Asino ngay nga ta ti tangdanak lakay? Ni kumarim ni dangay. Amang ano kayat na? Ay wanan niya. Awan pa'y mo't nabirukan na pagtrabahuan na. Kasaritam to ano kayat na? At least, amom di tao. Wan man nga agpayso. Kasaritak to ti kumarik lakay. Awan pa'y mo't pagtrabahuan. Saan ka di, Marinida? Awan pa'y mare, apay ka di. Amangan kunak no kayat mo ti agbantay iji pwesto. Tangdanan ka, Mare. Ay nawaw, sika nga'y mare. Naawat ak iti trabaho nga inaplayak, Mare. Nilakay ko, di namat masangot ti agbantay. Sayang no maigib up day jay, taado ti suki. Manungay ti binulan, mare. Pagsaritaan mi pa'y kanilakay ko, Mare. O sige, mare, i-text naktulat na. If the price is right, siya kung titangda ng mare. Okay, Mare. I-text kan to no bilang. Mangrugi kan to into no may abulan. Tamang rugi ak tumatan iti trabaho. Isa mo dyan mawag anak ka o. Isong agpayso nanang. Anya gay ti inyawag na keng ka. Inyawag na, numano titangdan ko amang bantay iti pwestuda nanang. Ay kamayat Adamay laangan pakipurdiyaam. Wen nga rod nanang, sigurado ang makaurnungak manin nang runakat pwesto ti bantayak ita. Kat, anyagay ti kunam anak ka. Ti kayat ko sa una nang kat makaurnungak manin. Ta siyempre,
Adamot ti itad ni Mari Esme at angdan ko. Kasta lawlawagam anak kao. Adto'y ti susi ti pwesto, Mare. Siyan ti makaam mo Ilistam to lang no adamay lakom. Si putam mat lang ti kwarta nga ibaybayad dagiti customer mo. Tama ano adamay bayad da apeke. Hindi ka madanagan, Mare. Siyak ti makaam mo. Diyak mat ipalubos ama may saan dakdagi tatatao, Mare. Kasta kati kayat ko, Mare. Ado talaga dagiti tattao nga awanan puso ita apanawan. Iso amay mayat lata no aganad tayo, Mare. Tapno makasigurado ka, agaramat ka laang iti money detector. Adamat tayo sa usarik dita. Mabalin mo nga usaranday dyan. Mare, siyak ti makaam mo. Agawid ka din, no ada napatig nga aramido. Tapno di ka mataktak. Siya kung ti makaam mo dito Nida, tinakitak nga aglaklako iti pwesto mi tayo anak ka. Impasublat mo magkayam, di pwesto mi di palengkay. Ay, saan tatang? Saan ko ngayon pasublat day jay? No kasta, tinangdanam lang nga raw di kumaray. Tatang. Kunak ano yung pasublat mo? Ay, mamigat tayo pa, tatang. Uy, sige lang. Nanganak sakbay nga imayak. So, namsugak pa Kape nga, tatang. Sige, nagtakapila nga ruda na nakaw. Ikanyo langan iti gatas, tapno saan apuro ti kapiyo. Adamat ginatang ko agatas dita. Imayak ta idagas ko ti collection, Mari Esme. Ay nawaw, nagdakkel madgayam tinaglak ko, Mare. Mano alawas mo na nagtrabaho kanya, kat mayat mati sales mo. Ado ti customer ko ita, Mare. Mang tadak iti 100 pesos a pagmerienda, Mare. Ti sweldom, itid ko inton katapusan. Dakkel ti sales ko. Ngam 100 lang ang ti itid na bonus ko. Ay, una yun. Oh, napaulimag ka, Mat. Ada ka din na ibaga, ka di mo nagustuhan? Awan matkit di, Mare. Oh, awatam nga ro dun ti sangagasot. Taigatang mo iti merienda, Mare. Agyaman aklaunay, Mare. Malang patuloyak mo ilangan. Ay, agkape ka pa'y, Mare. Saanin, Mare? Agkape aktulatan ije balay. Narigat ti marabyan. Day, bing, nga magtasa nga gasot iti lamisaan ni da anak kaw. Nasakit nga rod tinakam ko, nanang. Ay, nawaw. Anya launay ti pagsaksakitan tinakam mo anak kaw. Kasano? Kanayon adakkel ti sales ko. Ngam sa nga gasot lang kit di ti bonus ko nga itiday ta nga esmi. Ay, oo, naikan. Apay nga agreklamo ka. Kat suswilduan na ka mapiman anak kaw. Angam dakkel nga rod ti sales ko, nanang. Nayunan na kumamutin at itad na. Sursuruwam ka di ti makuntinto, anak ko. Di bali tadakkel matpiman ti tangdan nga ititad na ken ka. Si kamat laang ang tinangibaga ano merienda ti saritaan kat saan anaimot ti gayemaw. Ay nananang, kasano ama ko urnungak nga ino kastalaang. Nakaumay kayo matatang, ada ka di masapuli Awan matkit day, anak kaw. Umayak lang makinistoryakin ka. Kunaklakit din no kimaro ti an na yan niyo, isungay may kayo. Saan matkit day? Kumusta gaya man ni Nida? Kumusta ti panagbantay na iti pwestaw? Mayat matpiman tatang, adu matpiman ti may laklako na. Ay, kat nasaya, no kasta. Ikam iti pagmerindanan no ko Ay, uwan tatang. No may papan iti merienda, sa anak mo't nga imot, tatang. Di mo mat impakpakam mo nga umay kagayam itamare. Ay, di magasak lang, takayat ko ti agbisita. Ken umay kumatla nga lang ti koleksyon. Adda ti koleksyon di ta karton, Mare. Oh, apay ka di, Mare? Daytoy lang tinaglakwam iti talo nga aldaw, Mare. Uwan, Mare. Ni, kasano napasamak dayta? Manmano ngamin ti customer ita. Sa di na nga rin tinapanan dagiti dadumaan natang.
Manmanulang mo tinaka-display. Adumat day ta idiag sa paalim mabasak. Tidaduma, imbasura kon amare. Nalungtot mat ngamin, isungay belang ko. Kasano kumakit kay dil-deliver laang tidaduma, mare? Nalungtot nga rod, mare. Saanan amabalin ama ilako day jay. No ipilit ko nga ilako, si kantuma lang ang timadada, alkadagiti customer mo. Anya? Kumusta nga tilakad mo, bakit? Dakil samot piman, tinapaglakwan ti kumare. Ay nalakay, nuam mumlaang. Ay nawaw, anyat na pasama kaya? Daytoy laang ti inrimit na koleksyon iti talungal daw. Anya? Day talang ti koleksyon na ti talungal daw? Wan lakay, nalungtot ka nung amin ti daduma. Isumot lagayam Ngam sa anak amamati lakay. E di napalabas abulan amakadlawak. Mayat mo't ididamo, bakit? Dakkel ti koleksyon na mayaw awat nakin ka. Day tangarod ti pagdandanagak lakay. Amangan ko naknukaskasayan na matan ti koleksyon ti pwesto. Anyang tanong gumatangak iti CCTV. Ilamang ko na imbag tapno mamonitor ko ti mapaspasamak iti pwesto. Mabalin lata, bakit? Ang mga no CCTV ngagpaisaw ti makasumbat ka dagiti salubsun mo. Siyak pailaan ti agbantay iti pwestok inton bigat, Marinida. Ay nawaw, awan trabaho, mare? Awan, mare. Mailiwak matan iti pwestok. Ag day off ka pa, tapno makapaginanakamatlaan. Sigurado ka kade, mare? Kabailam nga ta? Ay, un, mare. Saan matunay ang naragsan ti trabaho? Sa maysa, nairuam matan ti bagi. O sige, nukastati ko nam, ag day off ak inton bigat. Wan, ituloy mo ti agbantay inton Domingo, mare. Oh, kita man numabalinan day talakay. Saan nga taamadlaw ti kumarek ti CCTV nga inkabit ta? Ay nawaw, imposible makita na pailaan day ta, bakit? Kasta nga rod. Kitaam ko na. Ang mga numaylawan ka mangibagakan kwa na kat maamuan na ti may papaniti day ta CCTV. Di ka kadimadanagan. Agul uli magkaklaang. Nasaya at matno kasta. Bantayam ti rumrumwar itingiwat mo. Tanumaylawan ka amang ibaga ay awanan. Di tan maamuan ti pudno lakay. Umay ka pa'y man lakay. Ay, hapay ka di bakit? Anda ti bagam kanya. Buyaam day toy. Ay nawaw, adamot imbulsa ni kumarim akwarta. Tidaduma, inlamang na pa'y itibrana. Isuakas jay lang agatad ti may rimrimit na kanya. Takup-kupitan na matgaya man. Sana ibagaan na lungtot ti daduma. Isu nga imbaleng na. Ay nawaw. Ipakitam ti video iti kumarim, bakit? Pambayadam numano ti imbulsa na. Ngamjak mat ammo numanumatan ti kinupkupit day tatao lakay. Ang mga numan ay kit din na pagpatakder na iti kalapaw na. Di kumprontara minton bigat. Papanawa mo tapno saan nga agruam. Di mo urayan adakkel ti itaray na. Agsapol kalangan iti daduma at hangdanam dita. Oh, at iti collection itang aldaw, mare. Itad mo matlangan ti susi ti pwestok, mare. Ha? Last mo nga agtrabaho ita. Diyak kayat timang tangdan iti kasken kang agtatakaw. Di ka sa pulak katay mapagtalkan. Sana kasken kang agtatakaw. Ni, di ka agpabaso lakas na amare. Awan mat ni amok at tinakaw ko kan ka. Awan? Awan mat nga agpaiso. Adyan ti kayat mo asawan. Agul-ulbot ti CCTV? Nukasta? Nagpakabit ka iti CCTV? Wan, pasikreto anang ikabit kami. Takayat mi amaamuan ti pudno. Anya? Anyat orasad. Nga mapayadi ka pa'y lagring di tani na anak kaw. Ninanang mo. Anyat orasan. Maladaw ka iti trabaho no kastalaan. Sana ko nasumbrak nanang. Ay nawaw, apay kumaasaan? Inikatnak ni Mari Ismi nanang. Anya, iti anya ka no makagapaw? Diyak man amoy tidadya babae. Kaslakwasit mo. Tagiwat mo man. Pudno man nanang. Okay lang.
tanasubot ko mo dagiti bannog ko. Anyat kayat mo asawain? Secret? Rumarak to inton madamdama. Takasaritak iti personal ti maysa nga agent nga aglaklako iti motor nanang. Gumatangak man met iti motor ko. Tapno addamet pag-service ko. Nagalaam iti kwartam. Secret? Saan mabalin nga ibagak kada kayo nanang? Wrong timing kayo matatang. Karuror lang ni Smitay. Mabalin ba si kati pagsalunsudak anak ka? May papanitan niya. Pinapanaw yung kanomart ni Nida. Saan gaya man nga isaw ti agbambantay iti pwesto yaw. Pinapanaw ni bakit ko tatang. Ay nawaw. Apay kanomart anak ka. Una ata agtatakaw na niya akong marina. Saan mat gayam ang mapagtalkan? Kasanaw anay bagam ti kasta. Kat na da CCTV. Ninaam mo, pinakamitan ni bakit ko. Naglawag ako, kupitan na kami, tatang. Anya, ay, nagkas ang mutan na itangay naramid na. Isa kas taon na ti ungat ti anak yaw. Kaamang ano nakaornong matpima na iti kakukupit na. Gimatang matgayam ti kumarim iti motor na, bakit? Anya? Manungal daw lang tinapalabas, sipod pinapanaw mo. Ngam adamot ten baro ang motor na. Ay nawang, nagturad day ta babae. Inunaan nakapaikit din, aging matang iti motor. Kat sikat ti ada pwesto na. Ay, jak mo, no anya klase ti kapanunutan ti adda iti day jak kumarik lakay. May turad na agastusan ti kwarta ti sabali a tao. Numano abulan nga inararamid na ti kasta, talaga ang nakaornong matpiman. No, ididamo ko maanadlaw ta, amangan no naagapan ko ma. Siyempre, kumarik day jay. Iso ang nagtalagak iti imbaga na ididamo. Ngam saanan italakay. Ay, mabusurak launa iti day jay ang marinida. Addan to aldaw na day jay ang babae. Hapayakas ta ti rupam ang nagawid si kanida. Nagadupay ti suga di tabagem. Jak na kontrol ta motor nanang. Iso an na aksidente Anya? Ay, karmam samot day tananak kaw. Anya karmamot asasawin nyo di nanang? Wala, takwarta mo ti sabali ata o ti inggatang mo iti motor mo. Naibagki di ata nailasat mo pailaan. Ay na, di nakman but-but nga nakasta nanang. Lusyak ti sika, akpudnukan iti kumaren. Isublem no anya ti tinakaw mo kenkwana. Di mo urayan ang maaksidente ka manain. Ang mga no nakarkaron tong ti mapasamak ken ka. Nagturad ka matan anang igastos iti kwarta, adi mo ba't kukwa? Ay, wow! Makontento ka no anya ti adakin ka. Di mo pag-interesan ti kwarta ang nagrigatan ti padam a tao. Laglagi pam at idakas nga aramid kat dakas tumat ti ibunga na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Apayan, Erlinda bakit? Ti Anya, puldo lakay. Inruar mo matabag kan bots mo, anak ang ingina. Tapang display nga raw. Ay, gayam. Marabyan ka kadimanan nga agawid ita. Kapilitan,
Sigurado nga overtime kami. Okay. Apa yan nasaludsod mo? Tao may makikapi ni Mari Flora dito'y balay inton madamdama. Iso matlagayam nga inruar mo dagiti branded na gamit mo. Tapno makita na mat alakay. Sayang mat no may duldulin lang. Ipasikat mo manan. Saan? Ipakita klaang. Di mo man istoryaan na second hand dagitoy, Ay na po. Jack, amukan ka bakit? Nagadulakit din nga amam. Agkapi ka pa, Mari Flora. Agyaman naklaunay, Mari Erlinda. Pasensya ka na, Mari. Sa anak nakapagdalos. Madlaw nga rod, Mari. Nagadumat nga minapakakumikumak, Mari. Ay, awan ka diti makikita, Mari. Kas ko may itian niya, Mari. Agday ta ni iti sangwana, Mari. Branded abagday ta. Tabots nga day ti abay na. Branded matlaang day ta. Aya? Wan, ginatang ko, iti nagpasyar kami di Manila. Nangina day ta, Mari. Ay, nawaw. Dahito manan ti bagbagak. Inimbitaran nakmanan nga agkapi. Tapno maipasikat na dagiti branded agamit na. Branded nga agpaiso tibag na. Ngam na abot-abutan mo't ti sofada. Agraman kurtina da. Madlaw adaan. Di namot ko na asukatan na. Nay. Okay ka kadilaang, Maray. Ming-ming-mingam malat tanti kurtina, may. Ay kwa. Okay akla ang Maray. Adala na lagip ko. Ituloy ko nga rin ti agistorya nung kasano anagatang ko dagita branded agamit ko, Maray. Dumngag ka, tapno amo, Maray. Nasalaw ko ni Mari Flora di tadala ni tayo. Agasam man rin ta. No nagmalmal, managsarsarita kami iti kumarik lakay. Ay, una yun bakit? Noon niya nga tamat tinagsaritaan yun Siyempre, dagiti gamit ko a branded lakay. Ay nawaw. Naparamag kamit. Anyalangan ti panunutan ti kumarin. Sapay di mo sinukatan ti kortina tayo. Agraman sopa, di mo mat kinuberan tapno sana makita na kitabot na. Bay, amta sufakan kortina di talakay. Ay na po bakit? Nakababain launay ti kasta. Kabaalam ti gumatang iti branded na gamit mo. Ngam di mo mat masukatan ti kortina kan sofa di ti balay. Ay nawaw, mabalin pa'y mat amausar ta kortina tayo. Agraman ta sofa. Mabalin pa'y mat apagtugawan day ta. Ay nawaw. Ada ako nanang. Sa dino tinagapwam, Flora anak ko. Agasam man ta narabian ka. Iti ayan ti kumarek, nanang. Ay nawaw, nagmalmala managsarita kayaw. Taimpasikat na dagiti branded agamit na, nanang. Anya? Agawid ako maidi alas 12. Ngam saan matan amalpas ti istoryana. Ada nga agpaiso branded agamit na. Ngam kasjay mat ti sofa kan kurtina da. Naabot-abutan kan nakarugrugit. Tagiwat mong anak ko. Pudno mat, nanang. Kabailan na kanumat ti gumatang iti branded agamit na. Ngam di namat masukatan ti kurtina kan sofada. Ay nawaw. Anya man ang tinaramid ti anak ta bakit? Ay nawaw. Inaramid. Iso magpilisang kaistorya ni kumari na Flora. Nangig ka tinagan ti anak ta itay limamasak di ta tersina. Ang jak na awatan no anya ti pagsasaritaan da. Jak amo Anya nga tamanin na jay. Nagpiksa ti katawa na itay limamasak ka. Sinaludsod mo kumaida Saanin ata nadagsan nga raw ti binagkat ka Mapanak matkit day iti ayan da Erlinda inton madamdama. Agsaludsodak to ken kuana lakay. Uwan man bakit? Sa bali ngamin tiriknak itay nangag ko ang nagpigsa ti katawa nagiti chismosa di ta tersena. Inyag ko ti itlog nga order mo ken Antim Silya Erlinda anak ka. Agyaman naklaunay nanang. Agtugaw kayo pa'y Busy ka kaday. Saan mo't kit day nanang? Adaman saludsudag ken ka. Anya day ta nanang. Si kakanumot tisang kaistorya ni Kumaring Flora di Tatersina anak ka. Anya?
Nagpigsa ka no ti katawa dagiti chismosa idilimabas ni tatang mo di tatersina. Nangag na tinagan mo. Ngam di na naawatan no anya ti pagsasaritaan da. Siyak tikat katawaan da, nanang. Nalabi ta kasta anak ko. Ay nawang, amangan mat no in marmaritis nak ti kumari. Agsagana day jay amari Flora. Mamwakla nga imarmaritis nak. Makita na. Ay unay kan Mari Flora. Adda ka di basol ko, Erlinda? Siyak kanong matisang ka-istoryam di tatersena. Dayjay ka di? Naistoryak laeng mat kadagiti kukumarek ti may papan iti sofa kan kurtina yo, mare. Masapol pa nga istoryam iti sabali a tao, mare. Saan mat siguro adakas, mare? Awan mat ti inuyaw ko. Indescribe ko laeng dagiti gamit yo. Anya nga ron ti intensyon mo, mare. Kaya't naklang samat nga ibabain. Kumari ka di pa iti pangibilbilangam kanyak, Oo, agkalma ka di, mare. Manipod ita. Friendship over tan. Ay nawaw, friendship over adagusan. Sana nasaya ati kasjay nga inaramid mo, Flora, anak ko. Awan mat nga menen ti daddo mga istorya, nanang. No awanan, ay katagawi din. Sana kasta, minbabain mo matpi mantigay mo, iti kasta nga inaramid mo. Mapamuki din is-istoryaan ti sofaken kortina da. Ay nawaw, awan ti insawang ko adakas, nanang. Indescribe ko laang dagiti gamit da. Panunutam ko, mama, ti marik na tigayim mo. Kas na ko nakitayan, nanang. Awan ti dakas nga insawang ko. Imbagak laang no anya tinakita ki balay da. No talaga kamatlaan. Indirit sumlat ta kumangaminan akin ni kumarem. Dakas gayam ti agistorya iti apanawaan, nanang. Saan adakas ti agistorya? Gampilyam kumamat at istorya. Awanan Ti kumarim manan ti tapik dagiti chismosa. Di ka magpampanunot, anak ko. Ay, husto, nanang. Agulimak kayon. Di nakmanreng-rengan nakasta. Naimbaglaang tanaranaan ka, pari Puldo. Apay ka di, Mare. Mabalin ka di nga agpaitulod iji sentro. Kimaro manin ti an-an na yun ni nanang ko. Masapul manin ama ipa-check up. Amangan paikit din no i-confine da manin. Ay, una. Anya nga oras? Alas 5 kumati malum okay lang kan ka, pare. No awan ti aramido. O sige. Agsibugak pa yung muna. Dagasin ka ito, intun alas 5, Mare. Ay na, agyaman naklaunay, pare. Awanan yaman na. Kasta talaga tibiyag. Natayo mo't lang ngagkakalugaran tagtitinulong. Na, daldalo sa mati-tricycle. Sa di naman ang tipapanam si Kapul daw. Itulod ko ni Nana Lisa sa sentro. Anyat na pasama kaya? Kimaro ka no, tiyan anayin na. Ay nawaw, apaya si katimang itulod. Makamumatan ni Mari Flora ang mangitaray iti inana Ay, unay kan bakit? Kasano amay taray na ni Nana Lisa kat awan matlugan da. Ay kat parikot na matday ta na. Anya? Iti anya kumama kagapo ang makibiyang tayo iti panubok nga intad ti Diyos para kinkwa na nga Jak, amo no niya klase ti kapanunutan matday ta, bakit? Gusto mo ti magbagak? Amin tayo, ada panubok asangwan na. Parikot matan ni Mari Flora nung kasano amay taray na iti ospital ti inana. Pangaasim man, ta saan ati kinadagas mo ti ipakpakat mo, bakit? No anya ti parikot iti nagbatan nyo iti kumarem. Parikot yun lang adwa. Di na kam iramraman ka ni Nana Lisa. Nakita nga enroll nila kay mo ti tricycle yaw, anak ka. Agawid sama ti lugar na. Saan, tatang? Anya nga raw? Itulod na ni Nana Lisa iti ospital, takimaro ka no ti an-an na yun na. Anya? Tsak man amoy ti asawa. Kundi tulong ka numat. Inbagak matkan ko na asanan ang makibiyang. Ipilit na matikayat na. Saan adakas ti tumulong, anak ko? Na, isungarod nga inikan na tayo ti Diyos iti panubok tapno agbalin tayo ang natibkar. Panubok ni Mari Flora dayjay. Iso kumamatan at ibang sulbar. Saan ayakas jay dayjay, tatang?
Anday ta ka manan anak ko. Amok ana sakit tinakam mo iti gayem mo. So akas ta ti ibagbagam. Ang pointless mat nga raw ti amam. Anya? Kalpasan ti inaramid na nanang. Napanain marmaritis ti sufakin kortina ijabalay. Amo, kanak ko. Adamot piman ti punto ti kumarem. Isumanan ti kanunungan niya. Saan mo't ngamin anasaya at ti kastangar aramida, manakaw. Sakbay agumatang ka iti kumkumpormi dita. Una umpay mo't adagiti masapsapulo ije balayaw. Dagiti kasapulan niyo ti priority. Saan kat adagiti branded agamit nga iparamag mo? Alawinan. Manulaang mo't ti kurtina ken sofa cover. Wanan nanang. Gumatangak to. Di yun pagbasuraan ti lapayag ko. Nasakit ti lapayag mo amakang kangag. Gaputa masaksaktan ka iti ibagbaga. Ulit-ulitan yun to mga minanang. Talaga nga ulit-ulit. Aging ngagnakam ka. Agyaman iti panangitulod mo kada kami pare Puldo. Pasensya kan dahito lang ti maitid ko akasukat ti bannog mo. Sa anak mo't nagpababayan, Mare. Idulin mo kit direta, taigatang yu iti masapsapol yu kan nanalisa. Ay na, agyaman launay iti kinaimbag mo pare. Uray no kasya tinararamid ko iti asawam ako Marek. Kat di ka nagduadaan ng tulong kada kami. No anyaman ti diyo nagkinaawatan iti asawak. Saan kami akaraman dita? Ambok nga damot lang amin ti kamali ni bakit ko, Mare. Tidakas na lang kat di mo indiritso tinaobserbar mo kenkwana. Kasaritak to ti kumarek no makaruar ni nanang pare. Urnusan mi ti parikot iti nagbaetan me. Ay nawaw, nasukatan mo ti kortina tayo bakal. Wana, tapno saan anak kababain iti kumarik lakay. Agaraman sofa. Adamot ten cover na. Sofa cover lang ngamin ti kabailak agatangan italakay. Awan mo tinig nga makakwarta. Anusan tayo pa'y laang dayta Di bale, no may lakok ti branded abag ko. Gumatangak tun iti baro a sofa. Awan parikot iti dayta bakit. Mabalin na pa imot na mausar ti sofa tayo. Ala, agpalas ka nga rudan. Tay timplan ka iti kapem lakay. Siya kon, ti makaamong agtimpla ti kapek. Ituloy mo kit deter aramidem, tapno di ka mataktak. Naimbag lang ta nakaruar tayo adagos nanang. Makaina na kayo manan dito'y balay. Presko pa'y ti angin. Huwag nga rod anak ko. Ayun gayam, panawan kayo pa'y biit nanang. Sa dino ti papanama anak ko. Iti ayan ni Mari Erlinda. Urnusen mi ti parikot iti nagbaetan may nanang. Ay nasaya at matno kasta. Naragsak ti biyag no awan ka apa. Nanang, nakaamiris akon. Mala, agrobot ka nga rudan tapno di ka marabian. Awan ti ipagatan nyo di tatersena, nanang. Ay wan, igatagan nak iti prutas no adala ko da. Anya prutas ngay, nanang? Tay si igod agat-gataga, manakaw. Magustuak man ti disenyo ti baro a kurtina, Mari Erlinda. Sabong-sabungan, Mare. Ginatang ko iti sentro. Agraman sofa cover yung Mare. Sabong-sabungan mo lang. Isumat din na kurso na dak, Mare. Mayat-mat, Mare. Naibagay iti pintur ti balayo. No di mo pa'y inuyaw ti kortina kan sofa cover me. Amang ano saan pa'y anasukatan dagita, Mare. Ay na, Mare, pasensya kan nga agpayso Kamalikmat day jay. Indiretsok ko mga imbagakan ka idipay. Okay lang, Mare. Adamot lang namin nagkurangak. No pa'y kasta, nagadalak matlaang, Mare. Kat dagiti langan importante abambanag ti priority kita. Kayat ka di asawan day ta, napakawan na kon, Mare. Ay, uwan, Mare. Napakawan kan. Agkumari tamanan, Mare. Ay, nawaw! Nukurang ti kwarta, dagiti kumalaang priority ama usar iti pagtaangan ti umuna agatangan. Narigat ti agin babaknang, no ti pagtaangan kat maliwayan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
Iniurnos para it-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak na ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Di ka kadipay nalpas dita, Ate bakit? Saan pa'y lakay? Ay nawaw, mano nga oras mo matan iti sangwanan ti sarming bakit? Ang mga numala daw tamatan iti lakad ta. Nasapa pa himad lakay. Amangan ko nakno traffic manan. May mayatan ti masapa, ngem ti mala daw. Mabit lang nga dahito lakay. Agipstikak langan. Sumaruno kan to nga ro ti Jerwar. Di mo liplipatan nga lang ti susi. Uwan. Hala, muna akon ti isaganak ti motor nga aramatan ta. Danang, nakita yung dyan limabas. Datiri kan Jason, Mike. Apay ka day? Ala, talaga alimok magday ta ateri, nanang. Ay nawaw. Anya kumangay ti bibi ang bonolim mo mag. Ay, naimbang man. Tasaan ang maperde ti motor da iti kinalok mag na. Ay na, tila madmadlaw ma. Pudno mo, nanang. Sana kas dyan ti bagi ni Terry idi na palabas a bulan. Ay, winaw. Masikugmutan, iso alimok mag, nanang. Nulim mo magman. Awanan ti bibi ang baw. San mo tasi ka timang pakpakan kenkwana? Ay, no syakla ang tikas jay ti bagina, nanang. Ay, rugya kun ati ag diet. Jak kayat nga aglang-langa aggasol na. Ay, apong, pakawadam. Tatandres, adaman ti saludsuda? Anjagay da jay marjay. Ay, masikog ka di, ti asawa ti anak yaw, tata. Ah, ni Tere ka day, tidakdaka mataw. Uwin, tata. Ay, jak masong batan day ta asaludsud mau. Taura siya, jak amaw. Jak may gamin ida nakasarsarita eh. Tabisi da mau. Nakitak idi limabas da iti paraangan may idi napalabas alawas. Kat limok magmutin, tata. Katamtaman mo ti bagina ide. Ah, naimas siguro at ipakpakan nila kay na. Iso alimukmag. Anya? Anya ti kunayo, tatang? Salsaludsudan ni Margie no masikog ni Terry? Wah, nanakaw. Limukmag ka numot nga may. Kahit, anya nga itinsong batyo, tatang? Ay, jaka mo ko tapon no mo tayo jaka mo. Saan ang masikog ti asawak, tatang? Talaga lang alimukmag. Ay, kasta gayam. Kagangay na. Ang mga no naimas nga maintisid-sidan jaw. Aywan at tatang. Nasustansya ti kankanin mi ditoy. Iso alimukmag ni bakit kao. Eh, mayat na ita. Adda pakakitaan na. Pudno launay, tatang. Mala, agmerienda kayo pay. At dati sandwich nga naramid ni bakit ko. Eh? Amangan ba no siya tilumukmag? Ay, awan ti dakes na no lumukmag ti may sa tao, tatang. Ti dakes, ket ti manguyaw iti physical alang nga ti pada matao. Sa bagay, ala, irwar mo man nga raw ti sandwich, tag merienda ak man nga raw. Ay, naimbaglaan ng tanaranaan ka dito'y paradaan, Tere. Ada ka di masapol mo? Ay, awan mo't kit day. Adalaan ko makayat ko asaludsudan. May papanidian niya?
Masikog ka day? Siya? Why? Masikog ka, no? Saan pa'y? Apay ka, de? Ay. Awan mo di, sinaludsod ko laang. Ay, panawan ka ba ya? Tani, agrobot sa mo tunti, Jeff. Pagluganak day, Jay. Nuwan nga, Rod. Ang mga numapanawan ka. Sumaruno akton. Urayak tila strip. Saan mo gaya mamasikog ni Tiray, nanang? Talaga laang alimukmag. Naranaak ngamin iti paradaan itay. Ay, nawaw. Awan ba di bagam no di limomag. Ibagbagak laang mo tatap no amuyo mo't nanang. Manano kaya no limomag di tao? Oh, nasakit man ti mata ka makakikita kin kwa na nanang. Ay, kanyang kinam ka. Agraman limomag ti padam ataw kapag parikot ang pay. Ay, no amo na lang kumati ag diet. Saan alumukmag akas jay nanang. Oh, kitaan nak Maya ti diet ko nanang iso sexy aklata. Diyak mo kang ka. Nagado ka nga momon. Kung naklakit din sino tay masalaw ko dito yung kalsada si kamo gayam. Ada ka di masapol mo? Ay, awam mo di ngam adaman ti kayat ko nga ibagakin ka. Nay, anya tayo ta? Ti may papan, iti kinalukmag ni Mrs. ko? Alawan, saan magayam amasikog? Angam ay naapaw, nakalukluk maglaunay. Ay, nawaw. Agaraman day tabanag. Ay na, ibagam ken bakit mo tarugyan na mutong ti agdayet, tapno sumiksimot, Kun tapno saan mo lang nga maperdi ti motoryo. Amangan no, inton sumaruno ka, saan nga agandar tay motoryo ka, nadagsen launay ni baka mo. Ay, oray na lukmag ni bakit ko. Napintas lat tamag, ken natangos ti agong na. Saan akas ken ka? Siksi, ngam lupap mo tagong mo. Anya? Ayaw po, pagsayaatan ni baka mo ti ibagbagak ngam kastakit din ti isungbat mo kanya. Oray pagsayaatan na timbagam. Mariknakmat nga adda na yun na pananguyaw. Diyak kayat ngoy uyawam ti asawa ka? Siyak ti makalaban mo. Babae ka? Nga midadaon mo pa iti padam a babae mo. Ay, grabe ka mat. Kastagayam to, kalim? Aywan, kastuyak. Nang runa ni bakit ko ti mairuruman. Sakbay nga agsao ka. Siguraduam ako midag ti kinapintas mo may. Day, nakamisuot ka mo anagawid anak kaw. Kasano? Binagaan nakit din itilupap day ta Jason. Dagayam ti ilimlumeng namat a kinatangsit na. Iti anya humama kaga po a binagaan na kay itilupap. Ay nananang, imbagak laang mat, apagdayetin na ni bakit na. Ta nakalukluk magkat nga ron. Ay nawaw, iso malagayam Na, kastapay laang mat ibagayo kanyak nanang. Day tatigan na bam. Nagasat ni Tere, tauray no na lumag. At least, ada ti asawa na mangipatagkan mangisaksakit kan kwa na. Si Kangay. Anawinan, di yun iparupa. Presak lang no kasta nanang. Inton mabinsan nga main. Tupulam tagiwa mo. Siksi ka ngam ni Tiray. Ngam napudpo daw ka narang tagos mati agong na. Ngam baitisi ka. Uno ka day dyan nadamag ka. Nadati di yun nagkinaawatan kini Margie akalugaran tayo anak ka. Adda talaga tatang. Ay nawaw. Anya tinagapaan nyo Nasarak nga ro iti insawang natatang. Pagdayetem ni bakit mo, ta nakaluklukmag kung kunanagit din. Iti kasjay pa'y atuno ti boses na. Amok nga dati nayo na apananguyaw. Di mo kumalata din kaskaso Ay nawa, no baybayak, dumakkel ti ulo na dayjay tatang. Binagaam ka no pa'y alupap. Pudnumat alupap tatang. Abay, ilibak na. Ket makit kita may. Awan ko matibibiyang ko iti agong na.
Ngam nasair matiriknak iti imbaga na. Nakauy-uyaw launay. Ngam no iso ti mauyaw, ay! Feeling victim kadagiti istoryana. Nangag ko tinagsaritaan nyo ni Tatang Itay. Ha? Nagaduma tinagsaritaan mi kinitatang itay, bakit? Ti may papan iti apayo ni Margie akalugaran tayo. Ah, dayjay ka day. Sika adamat gayam ilimlimad mo kanya. Ha? Ay, jak lang namin kahit amasair tirik na. Iso adya kon imbagaken ka, bakit? Ti kayat ko, istorya am tinapasama, kapno amok man mat. Ibagak kanuken ka nga diet ka. Tanay, nakalukluk magkan bakit? Dahil tati imbaga na, hindi nasalaw ko dita kalsada. Ha? Iti soron ko, binagaakmat alugpa. Binaybay amlat ako man lakay. Mayat matimbaganakin ka. Naskan nga agdayet tapno sa anak analok mag-unay. Uwan mayat ko ma. No imbaga na anasaya at ay nga madimad nga minti tono ti boses na, idi imbaga na kay. Madlaw ko nga dati nayon na apananguyaw. Makapasair ti panagsasao day jay amarji. Tata Andres, ada ka di pa'y tinyog ala ko yaw. Aramidot ko maalana. Ay, naibusin na kaw. Da Jason nakita ka do tinyog daya balay da. Ay nawang, uray saanan tata. Na, Diyak kaya ti ugali ti anak yaw. na, Ipuspon ko pa ilang ti panagaramid ko iti lana. niya. Naglastaw, nagsasao ti anak yaw. Ang mga no, adaman ng tidakas ang maisawang na mapanak pa ilang iti ayanda. Ay, aging ka kadiita, kadiyo pa'y napakawan di tunggal may sa kada kaya. Huh? Hindi pa'y lanapalaba sa bulan ti apayo Nga maging gaita tata, nasakit tiriknak. Adamo gayam ilimlumeng na kinatangsi. Diyan kaya ti makibiyang iti apayo adwa. Noan niya ti diyo nagkinawatan, da kayo maglaan, ti makasulban. Ay nawaw! Ayan gay tinyog ang ginatang mo anak ka. Naibus tinyog ni Tata Andres, nanang. Iti ayan da Jason kenteri nga ta. Ada ka no ijay diyak kaya timapan ijay, nanang. Ay nawaw! Ada ilimlimod da ijay at Jason, nanang. Nalastog unay ngagsasao. Nay, isumot ten tidakas iti istoryam ita. Talaga mo't nga minadakas day tao, nanang. Umuna ti amen. Sikati nangirugi. Uyawom ni misis na. Isuan na kaungat kan ka. Di ka man pa-victim dita. Laglagi pa ang anay sawang na dayjay. Tanasair matirik na itiin sawang baw. Anya kung matipakasakitan tinakam na ngay. Husto mo tiin bagak. Kasapulan nga agdayet ti asawa na. Wana, ngamamangan numadi nga mintito no ti busis mo. Talaga masaer tirik na. Nagdagsan samat tabi nagkat mo, Margie. Tulungan kan. Ay, saanan, teray? Nakababain mo. Ay nawaw, anya ko mati nakababain. Malamot to'y timay sa karton, ta siya kung timang itulo di jayan nyo. Isupay pa kabanlugam. Basic lang day ta kanyak. Tapno at daganas ti kinalumag ko Mutuyan ko nak. Seryoso kaya't katulungan. Ay, agkape ka pa, tire. Ay katagyaman aklahunay Kat agyaman akmot iti pa ng tulong mo kanya. Ay awan anyaman na. Ay na, pasensyakan kadagiti dakas ana isawsawang ko. Inuy-uyaw ko, ti kinalukmag mo. Ngam di ka kadimadanagan. Saanan ang maulit, tikas jay anapasama. Pudno matimbagam. Kasapulak ti agdayet. Nasair lang tirik na nila kay ko. Tama di ka no ti tono ti boses mo, idiimbagam kan ko Ala, nagasat ka unay kan nila kay mo, isakit na ka. Ay nawaw, kasjaya talaga ti asawak, sipod pa'y idi. Di na kayat nga uyawan nak ti sabali a tao. Madlaw ko nga raw. Kasta unay tigura na kanya, gapo iti imbagakin kwa na ide. Sa bagay, basol kumutlaang. Ta imbes nga ibagak anasayaat,
Ninayunak pa'y iti panaguyaw. Kasaritam to, bareng mapakawan na ka. Pakitam day ta. Di teri pa'y nga uyawam titimulong kan ka. Wen nga rod nanang. Iti kinaado tinasalaw ko di tadalan. Isulaang ti si pupuso at timulong kanya. Uray da kasakin ko na. Iti kasta ngay naramid na. Madlawan na saya at ikaunggan na. No dadoma ka, amangan no linabasan da kalaang dita. Ay, wen nga rod nanang. Kasaritak to nila kay na. Agkidawak mo't iti pamakawan. Talaga ngamin akamali ti naramid ko, nanang. Nay, bakit? Apa nga itakalaan? Sa dino ay tinapnapanam? Ay, pasensya kan lakay. Nasalaw ko ngamin ni Margie di tadalan itay. Nadagsan ti awit na, iso at tinulungak. Ay nawaw? Intulod mo, ije balay da? Wen tamakitak amarigatan iti dua a karton na binagkat na. Uray kas jeti pa nagsasauna, tinulungak latan. Sapay la ko mga rod, ta makaamiris mo tandaya babae. Awan mo ti amo ka basol takan ko na, tapno uyawan na kakasta. Kinapudno na, inaklon na ti biddot na. Di mawat pa iti pamakawan kanyak. Sigurado nga umay to dayjay no mawayaan, takasarita nakakanong. Ay, imayak. Kayat ko ti personal nga agid daw iti pamakawan mo. Pasensya kan amok, biddot ko dayjay. Ay, pasensya ka mo na, ta inuyaw ko ti agong mo. Ay, okay laang. Maawatak no nasair ka ta talaga mo ta makapasair tinsawang ko. Ay, katagyaman ano kasta. Sapay la ko ma, ta saanen ama ulit pa'y tinapasama. Nakatimpla ako ni ti kapi tayo. Agmerienda tayo pa, ay tapno adda ilokmag tayo. Ala! Nagado na sandwich? Para kan ka na ito ya sandwich. Tano siya, on diet ak ita. Anya? Oh, apay, mabutang ka alumokmag ka matakas kanya. Ay, saan mo't kit di amare? No datuma, adagayam ti pagsayaatan na no nalukmag ti may sa tao. Adamat lang pagsayaatan na no nakutong ka. Basta talaga, at dati ko nada a disadvantage, ken advantage. Iso arumbang laang nga irespeto tayo titunggal maysa. No talaga concern tayo kadakwada, ibaga tayo iti nasayaat, di tayo nayunan, iti pananguyaw. Ay, wow! No talaga at ipagsayaatan ti padam a tao ti pampanunutam, ibagam iti nasayaat. Di mo nayunan iti panaguyaw, tapno saan mo't ang masair ti riknada. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.